وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه فكذلك الروح سكنت البدن وشعافها وشفاعها أغن بعين وشعاعها wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono al-ma'u ar-ruhu utawi ar-ruh sakanat iku ar-ruhu utawi iku sakanat manggon apa si ar-ruh al-badana ing badan wa syi'a'uha utawi napa niku jumlerete atau siratani napa niku wau ar-ruh fil arsy ing dalem arasy wa huwa utawi napa niku wau ar-ruh iku ar-rawanu aran ar-rawan fayara mongko ningali apa si ar-rawan ar-ru'ya ing pira-pira mimpi ningali fil manami ing dalem turu wa huwa utawi ar-rawan iku fil malakuti ing dalam pira-pira alami malaikat. Seterusipun eterangake ruh seneng badan aneka padana aing sebeda ning beda mangkok gelek bari kita kober ajelasaki tentang ar-ruh kadinto antara ar-ruh ben ar-rawan tidak ada beda satu dalam kesatuan, hanya saja perbedaannya ar-ruh jika keluar maka tidak diragukan manusia akan menjadi mati. Ar-rawan jika keluar masih ada harapan untuk kembali. Nah, pada kibina kama annal ma'a idza subba fil ghus'ah wa wudi'at fi baitin wa gu'ati syamsu 'alaiha min kuti fasyi'a min kutin fasyi'a'uha fis saqafi wa lam tataharrak al ghus'atu min mawdi'iha. Fakadzalika ar-ruhu sakanatil badan wa syi'a'uha fil arsh wa huwa ar-rawan fayara ar-ru'ya fil manam wa huwa fil malakut. Padana aing sik sabak dalem mangkok. Maka aing seneng mangkok nikah sabak dalem compok. Kemudian aing seneng mangkok sek sabak dalam compok gelak kenengen dari atas bubungan sepulung beda matahari semasuk ke dalam compok gelak sepersis lurus bareng mangkok ya boleh aing sebeda dalam mangkok atau gelas sabak dalam compok sabak dalam compok lurus bi bulungan sekak di ma bulungan ni ka kenangan sinar matahari otomatis karena keneng pancaran sinar matahari maka aing seneng mangkok gelek memantulkan cahaya beda cahaya ke atas mak bisa ke atas padahal aing beda bebe dan nyaman pantulan dah. Aing tak berubah. Aing tak akuli pakun badai berking cuma pantulan cahaya gelek ke atas. Sebenarnya kecukan ruh, yakni ar-rawan
keluar dari badan akhirat amempeh bisa entar ke Pasuruan, mempeh bisa entar ke Malang, mempeh bisa entar ke Surabaya, orang tedung pada naing seekening pancaran cahaya matahari, kemudian are karena pantulan gelap menimbulkan cahaya setepak kegebek seberpindah-pindah dengan berpindah-pindah matahari, maka datas ali gulih saknya ma are gelap napa saknya ma cahaya gelap, padahal aing tak berubah, aing tak guli pakun beda bebe king cahayana beda atas arawan gisinika nyabe se keluar gelap pakun bedeneng abe king bisa keluar engki karena bedepantulen cahaya ibarat cahaya singke amempeh are napa arawan gelap bisa mempeh dalam tedung bisa macam-macam pun kejadian nah faru'ya fil manami, maka arawan gelap fayaro ar-ru'ya fil manami, maka roh tadi itu akan melihat, akan bermimpi melihat di dalam mimpi, tergantung napa saya ketinggal kadang bude Mekah sekejap cuma ya mempeh kok malam dok berek malam atau wah kok bude Ka'bah bejapa cek malam teduh lari ya nyaman arrawan pantul nur tembus sampai ke langit, pantul terus sampai ke atas karena pantulan ini dari atas, dari are yang lebat bulungan sekene tepak ke aing otomatis ke atas kira cahaya pantulan dari are nika. Mangkana ketika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anyareta aki tentang Isra wal Mi'raj bunyaring tak percaya. Amin, beta Kanjeng Nabi kira-kira. Lamun cuma mimpi tak ada dek Kanjeng Nabi kula bisa, sampean bisa. Kok malam ongke ke langit? Ya bisa. Cek alam pun alam malaikat yang orang tedung ni pun alam fi alamil malakut. Orang tedung ni orang amimpi ni bisa ketengal wa huwa fi fil malakut dalam alam malakut. Bisa boy ongke bisa be amimpi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pun alam bani alam sadar, bani alam biasa ni setengah beda alam malaikat. Nah cek saking Kanjeng Nabi napa Kanjeng Nabi acerita Isra wal Mi'raj eko cak mimpi bi orang mula mau mimpi tak ada Kanjeng Nabi mereka Kanjeng Nabi Isra Mi'raj nikah ma'ar ruh yashtamil ala ruh wal badan subhanalladzi asra bi abdihi ser abdun nikah engki keneka abdun neka eko ca abad beda kehidupan berarti seorang hamba saya perjalanan tining Gusti Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa abdun yastamil ala ruh wal badan seorang hamba eko ca hamba karena orang hamba penika manusia penika ya tetap mesti beda ruh beda jasad mangkan Kanjeng Nabi ini ke Isra Mi'raj ongke bi ruh bi badan mun cuma ruh berarti lebat mempeh ya biasa mungkin kalau lebat eruh mun ada badan cuma lebat eruh lebat mempeh banyak saya bisa jadi jaga awak dengan mempeh ni kah si pacet lah alam lain pun tongon-tongan mun mempehnya aman mempeh nah mempeh binur yang raktin soki jaga pegel duh mek jaga sih jaga aja nyamanan dalam mimpi aja tepeng odik ning kenyataan mimpi andi motor mapan motor selarang kejagan aduh lah ulung boleh lebat alam mimpi mangkana orang se arrawan neka pada aki al-ghus'ah mangkok alma idza subba fil ghus'ah aing se sabe se selen dalam mangkok gelek sabe dalam compok lurus bareng bulungan gelek ternyata lurus areh sehingga mantul dari aing gelek ke atas boleh
Sedangkan ingat walam yataharrak tak bobe tak ligulih. Sebab berdepantulan cahaya sinar matahari. Paham ke contoh ni kan? Nah, pada belajar ni kan. Nah, fakadzalika ar-ruh, maka saya pada aki bereng alma fil gus'ah walam tataharrak al-gus'ah min mawdi'iha fakadzalika ar-ruhu mongko iku koyok mengkono alma ar-ruhu utawi ar-ruh sakanati kang ya ar-ruh utawi ruh iku sakanat meneng apa si ar-ruh al-badana ing badan wa syi'a'uha utawi napa niku celerete cumlerete ar-ruh utawa siratani ar-ruh pancaran ar-ruh iku fil arsy ing dalem arash wa huwa utawi si napa niku ar-ruh iku ar-rawan jeneng utawa aran ar-rawan fayara moko ningali apa si ar-rawan ar-ru'ya ing pira-pira peningal fil manami ing dalam turu akhir kata ngali dalam mimpi lebih bebas alam wa huwa utawi ar-rawan iku fil malakut ing dalam alam malakut wa amma maskanur ruhi utawi panggonane ruh iku wa amma maskanur ruhi utawi panggonane ruh ba'dal qabdi ing dalam sakwisi den cabut faqila mongko den ucapaken apa sing den ucapno maskanuha utawi panggonane ar-ruh iku asur sangkakala trompet malaikat Israfil wa huwa utawi ar-ruh wa huwa utawi wa fihi lan iku ing dalem asur thaqabun utawi bolongan bi'adadi kulli hayawanin kelawan itungane saben-saben kang urip yukhlaku kang den ciptaaken sapa se kullu hayawan ila yaumil qiyamati tumeka besok dina kiamat wa in kana mongko lamun ana apa si ar-ruh ana iku mutanaiman kang nerimo nikmat fahunaka mongko ing dalem mengkono asur wa in kana lan lamun ana apa si ar-ruh arwan ana iku muadziban ten siksa naudzubillah fahunaka mongko iku tetep ing dalem mengkono asur Kendang nak rujuk pada di mulai tabuk bi Gusti Allah. Banyak pendapat. Pendapat pertama faqila maskanuha asur wa fihi thaqabun bi'adadi kulli hayawan tempat tinggal daripada ar-ruh setelah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala fisur di dalam sangkakala. Trompet malaikat Israfil. Trompet Nabi Israfil nikah malaikat Israfil nikah beda bulungan ni kesebanyak kehidupan sebernyawa baik manusia hayawan ajin pokon sebekal mati ya sebenyakan bulungna orang seodi nikah makhluk seodi berning bulungan trompeta malaikat Israfil. Yuta mau berapa banyak? Sebanyak nikah. Bulungan seneng trompet malaikat Israfil ini kesebanyakan makhluk seodi benekun cuma manusia. Ciptaan Gusti Allah seodi sebekal mati ya. Iki panika berning bulungan trompet malaikat Israfil. Mangkana mun arruh kala mutanaiman fahunaka maka ngerasaki nikmat ia berdening kasah berning trompet nikah wa in kana mu'adzaban mun arruh kala nerima seksaan fahunaka juga ne seksa ning tempat nikah ba'dal qabdi semarene tebuk tining Gusti Allah teti apesa punan bereng abe jasad nikah apesa ketemu bila ya sebagaimana keterangan beri saya terangaki beda se 2 minggu beda se seminggu ningaleen dalam teges beda se seminggu beda se 3 minggu beda se berempat are ningaleen je satu dari jauh
karena abang tak tega ngetengal jasad dalam keberadaan bi-tibian ning kuburan kelak. Tuh ya miskin tuh miskin tuh nih serah tang jasad bilan ban se gagah bilan ban se ganteng bilan ban se natin jasad bereneng tetep bereneng alam kubur king aruna bi Gusti Allah yang kak tining Gusti Allah. Masya Allah. In kana mutana'iman fahunaka wa in kana mu'adzaban fahunaka. Mun arro kelak dalam keadaan nikmat fahunaka yang ngerasake nikmat ning bulungan nika. Wa in kana mu'adzaban mun mayyit dalam keadaan siksa tin Gusti Allah fahunaka juga tempat ning bulungan sangkakala malaikat Israfil kelak. Nika pendapat sepertama wa yuqalu lan den ucapaken apa? Inna arwahal mu'minina sa'tamani piro-piro arwah wong kang podo iman iku fi hawasili tuyurin ing dalam piro-piro telengi piro-piro manuk khudrin kang ijo fi illiyin kang tetep ono ing dalam swarga illiyin. Beda pendapat boleh nyabeh orang seiman gak dintoh iman deka Gusti Allah sabe ning telengah manuk seberna biru sabe ning iliyin sabe swarga sempen bi Gusti Allah fi hawasil tuyuri khudrin fi hawasil tuyurin khudrin sabe dalam tabun telengah napa bahasa Madura teleng ya pokoknya lah bangsa tabuk je lah sabe dalam neka bi Gusti Allah fi iliyin manon beda swarga juga neka banyak hadis-hadis saya nerangaki tentang arwahul mukmin dan arwahul kafirin sangat bidah antara tempat tahnya bener ketek pepada kenang Nabi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyaban orang seiman sabe dalam telang mano se biru-biru sebada dalam swarga iliyin. Sebaliknya adapun nyaben orang-orang se tak iman deka Gusti Allah wa arwahul kafirin utawi piro-piro arwah wong kang kafir iku fi hawasili tuyurin ing dalem piro-piro telengi piro-piro manuk sudin kang ireng-ireng finnari kang tetep ono ing dalem geni neraka. Nyaben orang seiman sabe dalem telengah manuk seberna biru sabe dalam swarga tinen Gusti Allah nyaben orang-orang kafir sabe dalam telenga manuk seberna celeng sabe dalam neraka Gusti Allah. Pernah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersitung jenazah terjadi ing kipaneka berning al-Baqi'il Gharqad. Riwayatake dari Al-Imam Barra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fi Baqi'il Gharqad fa'atana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna haulahu. Beda mayit ning Baqi' nika sebelahna Masjid Nabawi. Termasuk pesarana Sayyidina Utsman ning Baqi'il Gharqad. Keluarga Gusti Kanjeng Nabi juga berning Baqi'il Gharqad. Adapun tempat wallahu alam. Kira posisinya kau udah tentang karena banyak bodoh satu boleh kasa kanto. Nah, beda jenazah masuk ke Baqi'. Kanjeng Nabi moro dateng moro Rabu faqa'ada wa qa'adna haulahu. Kanjeng Nabi langsung alengki karena Kanjeng Nabi ini alengki, maka para sahabat alengki haulahu sekitar Kanjeng Nabi. Ka'anna ala rusina atya ka'anna ala ruusina at-tayr seakan-akan dari antang sahabat bila alengki bi Gusti Kanjeng Nabi nika ka'anna ala ruusina at-tayr mun saumpama beda manuk nika ning gek ya teseceta ka sahabat nika ada sebengal lagu li ngarsana Kanjeng Nabi nika faqa'ada wa qa'adna haulahu faka'annama ala ru'usina at-tayr seakan-akan bedemano ning nyata sesera-serana para sahabat mau nalengki bi Kanjeng Nabi saking antengah
saking khusyuk mun alengki bi Gusti Kanjeng Nabi. Cek Kanjeng Nabi, Imam Syafi'i mun ngaji da Imam Malik, beliau ni ketak bengal mesantak mau nyena pulpen. Apa mak? Tak ngakui pulpen. Takok tang mau nyena pulpen re aganggu dak tangku Imam Malik. Mau nyena tang pul kanu zaman kak sa pulpen ni kak kasar mau nyena kertasnya juga bener kertas ngak mangken dari sabai tolang. Mau nyena krek krek krek. Tangkok kebeter takok mau nyena tang pulpen krek 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 dari iria takok aganggu ke tang guru. Tak bongal. Wah, setia. Nah. Guru na tedung kepak jaga. Pas tangedde guru na. Ngak nek cara ngaji dak guru. Ya pantas tadi Imam Syafi'i macet ngajin kada jeriya. Seneka. Lah sahabat lebih sahabat. Sahabat ada sebengal atau le akuli tak akuli. Cak saking pada manuk alebun nyata siapa? Saking anteng saking khusyuk ning ngaresanipun Gusti Kanjeng Nabi. Masya Allah. Pun bareng pun Kanjeng Nabi ni alengki sahabat ni kajugan pun pada alengki. Kanjeng Nabi atole. Wa qala ban Kanjeng Nabi adabu. Innal abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbal minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Bila mayit nika berupa orang kafir seta iman dekat Gusti Allah. Nah kulit sampean tahu neng abar Islam terus iman terus apa aja pada tak tahu. Neng akhir umur kebadaan Islam terus kebadaan iman terus apa dalam kebadaan tak iman pada tahun neng mah. Makanya para orang-orang sesoleh nika anangis dah ke Gusti Allah molar setiap malam kita kok seneka ni takok mati nak tak ngiba iman saya kata kok katangisi ongku iman neka cek ketakon sara iman dah takok mati dalam keadaan tak iman dah ke Gusti Allah dalam sujud nangis dalam tojuk nangis dalam manjeng atau dalam manjeng molar orang-orang sesoleh neka dalam tahajud dalam munajat tak saking takon mati tak ngibai iman karena ada kesempurnaan nikmat neka jabun Sayyidina Ali tamamun ni'mah al-maut ala husnil khatimah sempurna nikmat beneka kanan selezat sempurna nikmat bener yang binik sepaling ratin kendaraan sepaling mewah lah tamamun ni'mah apa nikmat sepaling sempurna jabun Sayyidina Ali al-maut ala husnil khatimah mati cekak Islam cekak iman Allahumma ja'alna minhum mantar kullu bisaman cekak Islam dan iman amin Allahumma amin. Nah bila si mayit ni berupa orang yang kafir yang akhir umur kena tak iman pakun tak iman dekat Gusti Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala metoron dari langit kipaneka malaikatun sudul wujuh sekak di keadaan celeng muana bener celeng biasa celeng senako rata-rata orang celeng itu baca nako asli musan tengah malam ya buru asli seti putih asli kok dia kan gaya murah asli musan pahbi tibian wae somber lauk ya genah jelas gendruwo ya gendruwo makan jana sahabat Bilal nih pada jalan empon epatoran bi Gusti Allah malaikatun sudul wujuh ma'ahum al-masuh fayajlisuna minhu maddal basar. Nah si malaikat ni kayak tugas bi Gusti Allah subhanahu wa ta'ala engki paneka ngebes hitung kain tenun sekasar kain tenun sekasar mereka duduk sejauh mata memandang kita bengal para de mayit si kafir kedek malaikat ajeling ngabes si mayit si kafir kedek dari jauhan ngebe kain tenun sekasar bener kain tenun sehalus kain tenun sekasar ngebe masuh
fajlisuna minhu maddal basar thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sukhtin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa-jiwa yang khabithah, yang jelek karena tak iman ke Gusti Allah, wahai nyabah, wahai orang sematin dalam keadaan sul khatimah, naudzubillah. Ukhruji min ila sukhtin minallah wa ghadabin, keluar baan dari nyabana, baan dari jasa tabaan kelaban oleh bentun Allah Subhanahu wa taala. Fatanfariku fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u sufut min as-sufil mablul. Maka berteberangan keluaran nika pun napa berserakan macam-macam keluar aruna orang sesul khatimah nika fi jasadihi dari jasata tak keluar kelaban bagus, keluar engak keluar orang ring takut semburat keluar ponan aco perenco asa pesa nika nyabe nika fayantazi'uha kama yantazi'u sufut min as-sufil mablul. Maka ekala bi malaikat etebu sebagaimana tebun malaikat gele dari napanya mana kain uol sekasar gele etebu ben seroban ponan. Mun kain nika mun dalam keadaan beca nika liak tebun, mun dalam keadaan anu ekala lalola, mun dalam keadaan kering sampean kebus bae kapok mun keadaan beca teh kena ekala ngerempel bite bareng kapok mun sampean nyemur bental abid maka ekala situng bae ampun norok ke mun dalam keadaan beca melarat saya kalakan situng norok kepi. Ini perumpamaan orang-orang dalam keadaan seteh dalam keadaan tak iman dekat Allah Subhanahu wa taala. Fayakhudhuha kalak bi malaikat. Fa idza akhadhaha lam ya'udha fi yadihi tarfatain. Bila pun kalak langsung nyontak lagi. Saking diri merengi sama malaikat. Nyeding sekejap cuma ning segelir pemerepah tarfatain kalak langsung nyontak lagi pole. Saben mai sabuk ning kain wol sekasar gele sek ke bebi malaikat gele. Kanjeng Nabi ini kisah cerita. Apa saya keluar dari peneka? Wa yakhruju minha ka'antan nirihin khabithatin wujidat ala wajhil ardi. Maka nyabek lo bocengan nika dari pocak berek sampai pocak timur. Dari pocak timur sampai pocak berek, becengannya benika sampai geding dari pocak timur sampai pocak berek. Para malaikat pun gawok. Malaikat pun tak gelem ngeding bau nikah. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruh al khabith. Siapa ngebe bau beceng ria? Malaikat setokang pencabut nyawa. Arinya bener siapa cek beceng ria? Can para malaikat fayaquluna fulan bin fulan bi akbahi asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Sebut nyaman saya cuba baca tak iman ke Gusti Allah. Nyaman toleh sebut nyaman saya cuba. Nyaman cuba, mayit cuba, mati dalam keadaan cuba. Sebut ke malaikat. Hatta yantahiya biha ila sama'id dunya, sampai depak dekat langit sepaling bermebe. Faistaftihu lahu, maka para malaikat setokang ngibenya benar orang saya kafir kelak saya tak iman dekat Gusti Allah, saya settle dalam keadaan sul khatimah minta buka kilabeng fala yuftahu alaih, maka fala yuftahu lahu tak buka ilabeng. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi narosaki maos ayat la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kanjeng Nabi saat cerita Kanjeng Nabi sampai dapat dekat situng ayat la tufattahu lahum abwabus sama la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Allah Ta'ala artinya sekali-kali tidak akan pernah dibukakan pintu bagi mereka, penjaga-penjaga langit tidak akan pernah membukakan pintu bagi malaikat yang membuka roh daripada orang yang sul khatimah, dan tidak pula mereka akan masuk ke dalam surga hingga onta masuk ke dalam lubang jarum. Saking mustahil orang semate sul khatimah masuk ke surga,
sampai diaki sampai lobeng sampai namanya mana kejo sing ngak negara aja nah masuk ke lubang jarum. Apa mungkin? Ya tak mungkin. Ada cerita nak kejo masuk ke dalam lubang apa? Jarum. Ada, tak mungkin. Bahkan tak mungkin terjadi, mustahil nih kah? Jarum ngak jerit aja nah masuk ke dalam lubang si sangat kini. Sepenegak juga roh orang si kafir tak bakal masuk surga, mustahil lah. Ingat mustahil kejo masuk ke dalam lubang jarum, tak mungkin. Wala yalijal jamalu, tak bakal masuk saatnya al jamal ni kemaknaan ontah, tak bakal masuk ke saking tak mungkin fi sammil khiyat dalam lubang-lubang apa jarum. Masya Allah. Matar mau kecekak iman Islam kau leban bancana. Fayaqulu Allahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala adabu dekat para malaikat, uktubu kitabahu fi sijjin. Malaikat saya tukang ngebe eruna orang saya suul khatimah kebe jerianya bejir catat jer dalam neraka, catat orang jeria pabeli boleh katunya cek kebe ke atas langit, cek sampai ongke ke atas langitnya bejir tak kasokan Allah subhanahu wa ta'ala. Fatut riharuhuhu torhan, maka malaikat melempar itu ruh torhan dengan lemparan yang sangat jauh. Tsumma qara'a, maka kanjeng Nabi terus adebu narosaki cerita ben mas Al-Qur'an, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Terosaki berarti cerita nang kanjeng Nabi ini bener hanya cerita-cerita enten beda ning Al-Qur'an, cuma penjelasna lebat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis catet jera sabak ning neraka jera cak beli boleh onta laki jera nyabe jera sabak ning tempat si paling mabe cak sampai ongke jera. Maka kanjeng Nabi terus maus ayat gila, dan barang siapa mempersekutukan Allah, mati dalam keadaan kesyirikan, mati nyembah selain Gusti Allah, maka seolah-olah ia akan jatuh dari langit lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat-tempat yang jauh. Iyon talaki malaikat yang bi manuk tunya eke bedek tahu ke temu tempat lah tanda malaikat karena soro yon talaki Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sengsaran orang mun mati tangi be Islam iman nika pon tak buka labeng di para malaikat ben tak bakal masuk ke dalam swarga. Akhirnya karena pon ngak nika pon kebadana lanceng nika cerita nak kinangan hadis ki lanceng si pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dekat para malaikat esoro yang kita nikah mempersiapkan tempat bagi mereka yang kita nikah neraka ben segenap seksana mulai dari alam kubur ruh kele ampun ngarasaki seksaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kenapa? Karena nyembah dak selain Gusti Allah. Mun syirik aneka mungkin kulit sampean ki napa nyaman neng kanto nyari orang nyembah areh ada sampean nyari neng Tampung Pajeran neng Kecamatan Rembang nyari orang nyembah berhala sobung keng mun nyembah pese iya tak bejeng demi 20.000 tak basah demi 50.000 akhirnya norot ke perintah pese tinembang norot perintah Gusti Allah. Mun nyembah areh sobung nyembah berhala tade keng mun nyembah pese banyak. Likulli ummatin ijlun wa ijlu ummati adananir wa darahim dabun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Likulli ummatin ijil, setiap umat andi sesembahan boleh nyembah sapeh. Umat Nabi Musa boleh nyembah areh, boleh umat Nabi Saleh, umat Nabi boleh tung situngan umat ni ke boleh sesembahan bang sebang nyembah bi tibi.
Wa ijlu ummati, sedangkan sesembahan tang umat dia apa? Ad-dananir wa darahim, dinar pese sembah. Islam king tak nyembah pangeran, nyembah pese. Naudzu tak awasa engki Islam iman king tak awasa. Islam iman king tak bejeng. Akhirnya nyembah apa? Nyembah pese, nyembah dolar, nyembah rupiah, nyembah real. Akhirnya mulai hasil kapi, mulai kening kapi, sombong akhir saya kata pangeran saya kalah. Abon sukses soki sombong, abon berhasil ekonomi angge. Saya kata Gusti Allah sombong nih, kamu Gusti Allah sombong pantas al mutakabbir sombong cuma ikan di Gusti Allah. La takabir, la tatakabir, la takabir. Wa akhirul rihlah al maqabir jan. Cek bong sombong. Akhir perjalanan ku sampeyan kuburan. Tak kira sabak ilmu dimah. Tak kira sabak ilmu mall. Tak kira sabak ning dalam Giant di sanja. Sabak ning kuburan. La ilaha illallah. Mangkana nyembah ngak ni kan nyembah sesirik ngak sesirik langsung rajer nyembah de arek sobu. Keng bede syirik kene sombong kelaban amal nih syirkul khofinya ibarat eban pucor halus nih pak berbes area masih tembel 2 kali pancet gempos to melarat sehari lah mau kening pako gampang letu apa boleh kayak mulai kening syirkul khofi ini ke syirik sekuni saya tak ketengal bocor halus sehari tak temu bocor pancet berbes kadang dari pintil lah lari saya marah aki amal guli sambian tada gara-gara syirkul khofi ini kah haji mau tayolok abah tak toleh di ruang ustad ya tayolok ustad kiai tayolok kiai gus tayolok ke gus pegel ya saya tak pegel lah ngeraba lah ngolok hep mau hepan dan kau tak toleh kau mene bener ben hep mau hep ya tak toleh kau ini bener tak kalian yang jebik dempar kau ben jajal tes kiai baca tes mengetes cek tes-tesan kok bener petes bener jel aurat tes kalau mau hep mau ambas salah hep mau hepan nggak renggelisan mau hep kau aku mau nep kau ibu padahal hanya sekedar panggilan nggak nikah mundak kanjeng Nabi tak oleh pajat wajib ngolok Nabi ini kanjeng Nabi Allah Ta'ala si ada bu baan mau ngolok ke kanjeng Nabi cak ngolok mat Muhammad dan Gusti Allah Ta'ala sih tak terima pak baan mau manggil Nabi cak panggil nyaman lah panggil gelar lah ya Habiballah ya Nabi Allah ya Rasulullah tak oleh memanggil Nabi kelaban nyaman Muhammad tak oleh enggak manggil kancana tak oleh larang di Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi mun kuli sampean nyare syirik seraja sobung baking syirkul khofi terjadi dek sera boy sa sodako la yatasaddaq illa liqala annahu jawad tak sodako keng troeko cak orang paling loman pucor halus re cuma nyare ecap manosa wala yaqra'ul Qur'an illa liqala annahu qari tak maca Quran tak ada urusan tro eko cak orang sepaling lihai dalam baca Al-Qur'an mun macana tak nyacot tajwid tuh lekoh mutak suat waf bacalah anak-anak TPK dia qul huwallahu ahad Allahus samad kol-kolan cetto la yaqra'ul Qur'an illa liqala qari keng sayang ni eta tere kocak orang sepaling banyak mecan nah tro paling kocak bagus becan nah nih bucor nih syirkul khofi nih nah singke sebagian orang-orang yang soleh nih kepaca tak nampaki kesolehan kadang-kadang
Bila pun neka ekeding otabe etemu cak neka orang sesemak daga Gusti Allah, maka neka berbuat sekira kocak orang sepaling cuba. Berdasar ngecok pasar, akhirnya temu ekroyo, wah ternyata abon maleng, dan orang bener yang bagus, bon can kiai, can ulama, bon ternyata wah bejat sengaja ekatonaki kecuba nah, malah abon tak temu jadi orang sesoleh, ngecok tero. Maka pasar ngalak HP ben ngaji ka siapa bencong iku. Njak kok entak ngecong kok polisi njo Pak polisi. Kok king malah terus kocok orang si tak gena. Asun kok tak ada yang kok. Kok ngaji tok ben mari asar kok. Ngaji dak siapa ben Pak kadari ya tadi. Jak tero dia. King neka ngumpamaaki dak sama orang carana nutupaki identitas kebagusan sehingga aben tak gelem ngatonaki dak kebagusan asodako nyoro orang njo tak ngebelo dari engko ya ngak nik kesampai carana nyimpen enak kulit sampe kan tak imbang Pak kecubana sempen kebagus nek katonaki nudhirul ihsana wa nukhfiyal buhtana. Kaulawan panjenengan nika hanya menampakkan kebagusan keng nyimpen kecubaan. Cek penter mon sero nyimpen kecubaan. Kini ka kula bi sampeyan. Singke mun cacat orang tak terima, mun kocan orang cuba tak gelem. Kocak orang loman padahal cerek, tak kira pegel, padahal pacet cerek. Keng kocak padahal mun kocak cerek, cok bon can orang anu bon cerek. Bunga ngamuk padahal cerek ongku. Macam tak genang macet sare bener kocak loman padahal cerai tak kira ngamuk bonjo siapa ngucap kok loman makan mestinya senikah macam-macam kok tak loman engkau cerai engkau kan deh ya baca tak belen mana tak imbang seneng cuma kocak poci nyari poci ya kocak ring genteng masih coba mau tambahnya kayak bibir nis memanis padahal tak manis sekali nge kocak coba bon kocak coba siapa ngocak coba pegenai sari orang ngaring kegentengan saya ngocak kocak genteng nge kayak bibir padahal coba aslinya njak pas siapa baru ngocak genteng boncan kok manis kok siapa ngocak engkau ri coba engkau jodeng megenteng deh ya kan deh ya bajen imbang mon sinika. Nah aku bisa menenten nuzhirul ihsana wa nukhfiyal buhtana saya kata naki kus bagus melolo Masya Allah termoga tadi nasihat nikah amin Allahumma amin sehingga kelaban ngaji nikah elang sifat sombong boleh sampai apa saya sombong ngakin cek mati tak ngiwa apa-apa Pak nah, terus apa saya sombong ngakin dari abah nikah kendaraan datang ke bedala kuburan jabatan letak ke bagai kuburan seragam letak ke bagai kuburan terus apa sih sombongakin dari abah cepon nggak nikah pun kebadan sika ada saya patut kesombongan dari abah kalau menjenengan karena pada akhir kulit sampean kita tetap oncur Allah kalau gede aja beri dengar semeter masuk 2 meter gimpon nikah pun akhir umur nah nasihat nggak nikah mun orang saya datang otak sing ngedingaki nikah ngakui mata hati telinga hati maka insya Allah bakal masuk ke dalam hati jadi orang saya pocih tineng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ngedingaki bi kopeng keng gelem ngamalaki apa saya ngedingaki berusaha ngelangaki sifat sombong berusaha ngelangaki pocian berusaha ngelangaki napa seneng poci orang tak seneng cacat orang mun sampean cacat orang mun sampean maenga pite mun sampean maenga benih nyacat mun nyacat segota lain Pak mun sampean dalam rangka mengkritik cuma membangun bagus kula mun kelero macet cek gan segan kula bener yang ada mun kelero beli boleh tanya tentang nomor HP tanya dek saya dek admin Facebook atau admin YouTube nih sampean atanya berapa nomor orang dia saya cari rekelero telepon kula dengan senang hati kula matur sekelangkung Pak Enga cuma cek nyacat artinya cek bak nyubak kia dan orang banyak entaren lebih bagus tamoyan hebat
Oh, hebat mun eta moyeng. Sampean katia ngarang ki seneka-seneka. Jadi nek hajak korang pas nih kemunjaan kula. Oh nggih. Bade keterangan si lain nggak nikah. Oh hebat. Nah, berarti orang ini berarti neser ke kula karena tak membiarkan dan kau dalam keberadaan kelero, ke dalam keberadaan salah. Mon salah kudu paenga. Orang si tak gelem paenga nika orang tak gelem nasihat nika cuma orang telok, Pak. Tengeren ojak kula nih. Orang si tak gelem nerima nasihat nika cuma orang telok. Pertama orang si tak gelem paenga nika orang telok. Pertama ring gila. Orang gila mau naik Pak Enggak bisa sampean Pak Enggak ring gila kelampian rapa pancet cak bengkang ngetok orang gila kok Pak Enggak pakuna bengkang tak bisa orang gila ini kena dari nasihat dari Pak Enggak tak kira sehebat apapun penasehat tak ngoncong ulama dari jauh keng orang si nasihati orang gila pakun tak gelem karena nasihat ada orang gila. Nomor dua orang segila jabatan, orang gila jabatan tak gelem nasihat ya. Pancet tak gelem karena bener pun semangat jabatan menghalalkan segala cara punan. Sekalipun matiin orang, menjaraki orang, mengkriminalisasi orang, nyubaki orang, tak ngurus. Nasihatin pancet, apa? Gila jabatan, mon gila asli, are gila saya baik-baik. Ancam nak kuaku neng akhirat kata dia, pejabat kata dia, saya tak adil kata dia, kuaku seksana kata dia, pakun tak masuk. Beda gila jabatan, beda gila asli, tak kena nasihatnya. Nomor dua gila apa? Jabatan. Nomor telok, orang yang tak kena nasihatnya orang yang jatuh cinta, Pak. No apa buat sengaja orang coba je pancet tetap cinta, padahal coba kadung cinta pola. Apa sih kalak seneng diri jeri ben sana depan dek celeng budak benjok kok kadung cinta lah telok rete kena nasihat ya orang gila jabatan nomor telok orang jatuh cinta lah iya mek gelem lah engkok rela pantes oleh been mon jua apa sih kalak seneng congok cengak taina cek pote cada ketok abang jeleng orang yang sepuluhkan haji persis tanya cek tetap bila cinta sudah melekat tai cek rasa coklat ya tak gelem nasihati orang telok nika lamun kula wis sampe nek ning dadi orang telok mon tak gelem nasihatin ima gila jabatan wa ima sampe jatuh cinta karo riat tok lah alasan orang tak gelem nasihate keng kuli zaman banyak ndek gila dari ya keng lah kelambian bojo noloh tojuk ning pinggir rembong orang tak gelem nasihate lah pada tak gelem nasihate mentar muga dadi ilmu manfaat nah dadi la ilaha illallah sopaja abek nika ngaoningin secara benar abek dia sapa ben apa abek bene apa bene pas apa abek. La ilaha illallah mantar muka cekak Islam dan iman amin Allahumma amin. Nika perbedaan antara ruh orang se tak iman deka Gusti Allah dan ruh orang se iman deka Allah Subhanahu wa taala wa yuqalu ki burun narangaki nyabun orang se kafir gelok se eke pataki tolak ning setiap pintu-pintu langit tak bagi ngebe deribe cenga gelak sehingga pakon lemparaki pakon yontalaki dening Allah Subhanahu wa taala wa yuqalu inna arwahal mukminin nika seterusnya nika nerangaki nyabah otabe ruh-eruna orang seiman deka Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam bissawab.